Bok svima i dobrodošli još jednom na moj kanal DP Sara. Danas vam donosim još jedan new in zato što se nakupilo nešto stvarčica. Odnosno shvatila sam da vam neke stvarčice koje su trebale ići u prošli new in nisam pokazala. Tako da to ću vam pokazati. Došle su mi još neke stvari poštom, to ću vam pokazati. I još sam kupila na sniženjima po Zagrebu neke modne stvarčice, pa da vam pokažem i to. Nadam se da ćete uživati koji uvijek jako volim gledati new in videe, pa eto, nadam se da ćete i vi uživati u mojom. Ajmo prvo sa kozmetikom jer ima dosta. Tako da evo, neke stvari sam dobila od Alp Storiesa i još ih nisam isprobala, ali hoću uskoro. Zašto sam tak tamna? Da me vidite. Dakle, nema veze. Dobila sam neke stvari od Alp Stories kompanije. Nadam se da ste već čuli za to. Prvi put sam ih isprobala kad sam dobila neke uzorke na rođendanu od portala Šminkerice i jako su mi se svidjeli. Posebno miris, zato što se radilo o gelu za tuširanje i o mlijeku za tijelo sa mirisom nevena. Ali mene taj neven jako simpatično podsjeća na passion fruit. Ne znam da li ste ikad probali, nisam passion fruit probala kod nas, tako da vjerojatno ne znam jeste li vi probali, ali meni to voće miriši savršeno, onak kiselkasto, a slatkasto isto vrijeme i obožavam miris, tako da me baš ugodno iznenadio miris. Nema uopće po nevenu, zato što neven tak ne miriši. Uglavnom dobila sam od njih i ulje za tuširanje, što je vrlo zanimljivo, zato što nisam proizvode sama birala. A jako mi je suha koža na nogama, pogotovo u posljednje vrijeme i baš sam trebala i željela sprobati neko ulje za tuširanje, pa ću vam javiti kako je ovo. Dakle, nema parabena, mineralnih ulja, umjetnih boja, sintetičkih mirisa i silikona. Ali ima sulfata, pa eto, to ima valjati na umu da nije onako 100%, sad baš, mislim, ne znam šta se i očekuje danas više od gela za tuširanje. Meni je zadnje vrijeme postalo onak čisto svejedno. Čisto da dobro opere i da njeguje kožu, dakle ovo je ulje za tuširanje i jako super miriši. Dalje imamo Tea Tree Oil Face Cream, odnosno kremu za lice sa uljem čajevca. Ovako, ambalaža izgleda prekrasno, čvrsta je, staklena, čak i ovaj poklopac čvrst i ovo tu nije ona klasična plastika, divno izgleda stvarno. Ovo je da ste u fokusu. Vječno borba s fokusom. Dakle, nisam isprobala još ovo, ali ono što me malo zabrinulo je što je drugi sastojak alkohol. A ja, odnosno moje lice je jako osjetljivo na alkohol, pa nisam sigurna kako će ovo djelovati. Onako, baš zadnje vrijeme, odnosno od kad sam krenula s onim Paula's Choice eksfolijatorom, odnosno kad sam potrošila cijelog, baš pazim što stavljam opet na lice da mi se ne vrate prištići. Pa nisam sigurna kako će ovo djelovati. Ovo su mi rekli da je dobro za osjetljivu kožu, ali mislim alkohol na drugom mjestu u sastavu malo onako, ne znam. Ali sve o svemu vidjet ćemo, reći ću vam svakako. I dobila sam gel za čišćenje sa 0 parabena, mineralnih ulja, silikona, umjetnih boja, sintetičkih mirisa, SLS-a i SLS-a. Dobro, to je zanimljivo, ali vidjet ćemo ostatak sastava. Za razliku od one kreme, ova ambalaža je onako klasična, plastična. I čini se sastav dobar. Tako da ovo me zanima kako će djelovati i stvarno se nadam da mi neće isušiti kosu. Kaj mi danas? Stvarno se nadam da mi neće isušiti kožu. I eto, ovo me stvarno zanima. Eto, to je Alp Stories. Sve ćete saznat u svoje vrijeme da li funkcionira, da li ne funkcionira, ali za sada mi se sviđa. Jedno nisam sigurna za ovu kremicu, ali vidjet ćemo.
Došlo mi je poštom i ovo. Ovo je Le Cuvée de Minime, ako se tako čita. Odnosno Eau de Matin. Da. Na vrećici piše Le Cuvée de Minime, evo cijela vrećica. A tu u prijevodu piše da je to osvježavač rosa za tuširanje Eau de Matin. Sad, kada je toga naziv kompanije, nemam pojma. Nebitno, uglavnom, malo sam pročačkala po internetu i čini se da je ovo dio L'Occitana, odnosno da su L'Occitane i ovo povezani, ne znam kak, nisam baš toliko išla u detalje, ali ovo meni tako savršeno miriši. Znači, ja općenito volim mediteranske mirise, ali ovo je pogođeno. Onak, opet slatkasto, kiselkasto. Ima naranđu i bosiljak. I cedar. I limon. Nije mi sušilo kožu, ovo sam isprobala. Jako je zanimljivo da stvarno dugo traje miris. Tako da za ovo sam, s ovim sam stvarno zadovoljna i drago mi je što sam ovo isprobala. Šta sam još htjela reći, da, ovo mi je savršeno onako ujutro kad se trebam razbuditi, divan je miris. I eto, bacit ću vam malo više detalja na blogu, ukoliko vas zanima, pročačkat ću još malo gdje se može kupiti to. Dobila sam i ovakvu kremicu, odnosno omekšivač, moisturizer za tijelo. Kako se prevodi moisturizer kod nas? Uglavnom, ovo je ovako mlijeko za tijelo i ovo jako dugo miriši. Što se tiče omekšavanja kože, ja stvarno nisam neko ko se sjeti svaki dan namazati kožu, tako da meni nijedno mlijeko ili ovakav proizvod ne traje stvarno dugo, ali eto, ovo sam probala prije 2-3 dana, čini mi se ok, ali sad ne vjerujem da će ono čuda napraviti ukoliko nisam sustavna, ali za sad mi se stvarno sviđa, miris je identičan kao gel za tuširanje i eto, savršeno. Šta još? Bila sam neki dan u Bipi i vidjela sam nešto što me zaintrigiralo iz razloga što je cijena onako minimalna, fakat minimalna, zato dobijete onako duo sjenilo od Essensa, 30 kuna, a cijela je paleta. Radi se o nude makeup kitu od Be Pretty-a, odnosno od Bipina kompanija je to. Samo što se otvara, prva stvar, užasno teško. Druga stvar, pošto se otvara tako užasno teško, ja sam gurala pincetu u ovaj utor. Onda kad se otvorilo sam ju još gurnula ovdje, pa se odlomilo sjenilo, ali ajde, zanemarimo to, pa da vidimo i sjenila. S obzirom na cijenu, kvaliteta je začuđujuće dobra, mislim, nije sad tu nešto special, dakle neusporedivo sa high-end proizvodima ili uopće usporedivo s slikom ili Makeup Revolutionom, ali za početnika koji stvarno želi potrošiti minimalno na sjenila, mislim da je ovo odlično. Ova neka tamnija sjenila su baš dosta pigmentirana, ova svjetla, mat, naravno, puno slabije, ali sve u svemu za 29 kuna, ovo je, mislim, šta više odite. Radila sam nešto s Maybellinom, nešto smo snimali, o tome ćete vrlo skoro moći vidjeti, pa su mi cure dale neke stvari, čisto da mi malo nagrade ili kaj već. Uglavnom dali su mi neke novitete, još vam ih nažalost ne mogu pokazati, ali stvari koje su trenutno u kolekciji, od njih su mi dali ovaj Super Stay Better Skin, ali mi je pretaman. Jedino kad se onako full izblenda dobar je, mislim imam ga trenutno na sebi, ali definitivno trebam svjetliju njacu. To što se tiče toga, i još od stvari su mi dale Fall Slash Wings Intenza maskaru od L'Oreala, nova je. Mislim, ok maskara, ali mi je nešto bolja. Eto, to je to.
I Garnier Moisture Match 24 sata Mattifying Fresh Cream. O ovom mi se pričalo dosta prije nekih godinu dana se dosta pričalo o tome, odnosno kolegice vlogerice su dosta pričale o tome. Ja sam bila malo skeptična, iskreno, zato što sam mislila da će mi stvarno dosta matirati kožu, ali ovo tako lijepo sjeda na kožu da je to nevjerojatno. Jako dobar proizvod i stvarno sam ugodno iznenađena, koristim ovo zadnja 1-2 tjedna i stvarno sam zadovoljna. Tako da ukoliko ste masnokožac, tražite dobru kremu od koje se nećete dodatno zamastiti, a jako lijepo će vam sjesti na kožu, onda ovo svakako. Okidoki, kad sam naručivala stvari s Makeup Revolutiona, uzela sam i Ultra Aqua Brow Tint. Ovo je, znate da sam u posljednjih par videa koristila ono NYX Eyebrow Gel, isto u ovakvoj ambalaži, i oduševljena sam tim proizvodom, pa sam htjela isprobati i ovo, odnosno vidjeti da li ovo funkcionira, ali nije ni do koljena NYX-ovom proizvodu. Prva stvar, nijansa je totalno, nije meč, odnosno kriva. I to nisam samo ja primijetila, nek su mi cure na faksu pitale zašto su mi ljubičaste obrve, mislim, onda stvarno. A plus toga puno je rijeđi proizvod, tako da trebate staviti jedan sloj, pa pričekati da se suši, pa staviti drugi sloj, pa dok to nadogradite 100 godina. Tako da ukoliko tražite dobar proizvod obrve, ovo zaobiđite i probajte onaj NYX-ov. Isti takav. Od Catrice'a imam Long Lasting Brow Definer. Ovo je proizvod za obrve, onako olovčica. Kako tuš za obrve. Ali mi je malo preintenzivan. Još ću vam pokazati uskoro u videu jednom kako se ovo ponaša, zato što ću raditi, ako se sjećate, onaj video o Essence proizvodima u kojem sam uzela sve Essence proizvode koje ja koristim i rekla vam što mislim da su, koje stvari mislim da su odlične, koje mislim da nisu. Tako da ću raditi isti video i sa Catrice proizvodima, zato što čini mi se da vam se onaj video jako svidio. Tako da tamo ću vam više govoriti o ovome. I od Catrice'a imam još Long Lasting Lip Pencil. Imali su u Kozmu neko snježenje, pa sam uzela ovo. Jako lijepa nijansa i paše mi. Ali je malo tvrda olovka, pa nije u potpunosti ono što želim, ali je stvarno dugotrajna, tako da je to. Dakle, 150 Vintage Rose je nijansa. I za kraj imam još dva ruža, opet ću vam pokazati na usnama kako izgledaju. Jedan od ruževa je Beauty UK Gloss Lipstick, zato što sam gledala Lady Lioness na YouTube-u i vidjela sam ona radila, baš je pokazala sve svoje Beauty UK ruževe koje ima i svočala ih je i neki su mi se jako svidjeli, ali nisam mogla sve naći pa sam pronašla ovog i uzela ovog. Ovo je nijansa Pink My Right. Sad ću vam pokazati kako izgleda, samo što nijansa meni je mrvicu pretopla, pa ne izgleda u potpunosti super na meni, no to ćete još vidjeti. Mislim, dobro izgleda, ali ne osjeća se ugodno. Pretjerano, a ova nijansa, ovo je Golden Rose Rouge, ova nijansa, znači, officially proglašavam ju mojim najljepšim ružem kojeg imam u kolekciji, uz onaj Maybelline Power Peony. Vrlo slična nijansa, ali ova je još hladnija. I sad ću vam pokazati kako izgleda na usnama i jedan i drugi ruž. Evo.
sad ste vidjeli ruževe. Sad neke random stvari, gotovi smo sa kozmetokom. Da, gotovi smo sa kozmetokom. Jao. Dakle, naručila sam s eBaya jedan kako se je ovo case, je ovo maskica, nije maskica, nije case. Dakle, štitnik za mobitel, vam tako reći, koji ima preklop, ima magnet pa se zatvara. Trebala mi jedna ovakva malo bolja zaštita za mobitel, čisto da malo isprobam, iako sam ja više praktičan tip pa volim manje maskice, no moram malo isprobati i ovako pa onda vidjet. Jako mi se sviđa dizajn, cijena niska, ali je trebalo 3 tjedna da dođe, tako da malo duže, ali eto, to je to. Dakle, jedna cura izrađuje nakit i pitala me da li želim da mi pošalje par stvari, odnosno par narukvica koje izrađuje, pa da vam pokažem na videu čime se bavi i onda sam ja rekla da bi bilo to super, ali da bi ja voljela da organiziramo jedan giveaway, tako da na kraju ovog posta, odnosno na YouTube-u ćete imati link do bloga, a na kraju posta na blogu možete napisati svoje ime i uključiti se u darivanje u kojem možete osvojiti ove nagrade, odnosno ove narukvice. Poslala mi ih je 7, od kojih ću sebi zadržati 3, vama dati 4, odnosno neko od vas će moći dobiti 4. Evo, ovo su 3 koje sam odlučila sebi ostaviti. Jako su lijepe i stvarno mi se sviđaju. Odlučila sam si ostaviti jednu ovako plavo ljubičastu, jednu crnu, ima slovo S, kao Sara, i jednu ovako naranđastu. Ostale koje mi je poslala su ove, dakle 4, i ove možete osvojiti. Jedna ovako bijelo-zlatna sa anđelskim krilima. Jedna plava sa anđelskim krilima. Jedna ovako smećkasta bakrena, opet sa zlatnim. I jedna ovako sivkasto plava. Eto, te 4 možete osvojiti. Otvoreno je i za područje Srbije, Bosne, Slovenije i to je to, ja mislim. I naravno Hrvatske. Tako da možete se uključiti. Eto. Nam se sviđaju. Sve informacije o tome kako možete si inače naručiti narukvice bit će na blogu. Stvarno nisu skupe, mislim da su po 30 kuna i mislim da ako vam se sviđaju, eto, možete probati kontaktirati curu da i vama napravi kakve hoćete. Možete birati boju i ove privjeske. Tak da, eto. I za kraj su još ostale modne stvarčice. Kupila sam 2 para cipela, odnosno čižme. Jedne, naravno moram se skinuti iz njih jer sam došla ovdje. Eto, Depasara Tragedies. Jedne su ovakve, smeđe. Obje su iz Roberta. Jako mi se sviđaju i trebale su mi jedne onako na petu, malo za promjenu i odlučila sam kupiti ove. Naravno vidjet ćete ih i iz daleka kako izgledaju na meni. I kupila sam još jedne čizmice, malo su višlje, jako elegantno izgledaju i skupo. Jako mi se sviđa ovaj tu dio, baš dodaje neki skuplji štih, a bile su 100 kuna, inače ove smeđe su bile 50. Ali s ovim sam se malo zeznula zato jer mi je premali broj, a već nisu imali. Mislim, ja sam mislila da broj meni je ok, ali kad su me nažuljale onda sam skužila da nisu. Story of my life. U Maxi Novoj, sigurno znate za Maxi Novu, već sam vam pričala o njoj. Dakle, super jeftin dućan u Zagrebu. Kupila sam običnu crnu majicu, to sam je trenutno na sebi. Tako da, eto, da se baš ne skidam, pokazat ću vam ju na sebi iz daleka. U tom istom dućanu sam kupila jednu haljinu. Ajmo da vas odmiram. Dakle, jednu haljinu, ovako.
To je to. Jako, jako mi se sviđa. I uzela sam jednu ovakvu običnu bež breskvastu vesticu. Jako mi se sviđa od kakvog je materijala, onako je jako mekana. Čak me Frenica pitala, baš je kao rekla kak je baš elegantna. Onda sam ja kad sam rekla da je 30 kuna, nije mogla vjerovat. Dakle, sve ove stvari iz Maksinove su bile 30 kuna, imali su neku akciju pa je cijeli dućan bio doslovno 30 kuna, neke stvari još jeftinije. Dakle, ova haljina, ova majica crna i ova vestica, sve bilo po 30. I uzela sam klasične crne traperice, a već ima koliko, nešto, pa mjesec dana od kad sam ovo uzela. U Kiku, da, u Kiku sam kupila traperice. Klasičan su oblik, odnosno jako lijepo sjedaju na nogu, trebala sam jedne tamnije. Tad sam vidjela da je bila neka akcija, bile su 60-70 kuna. Svidjelo mi se kak mi stoje i mislim, eto, nemam predrasuda prema Kiku, ne znam zašto bi vi trebali imati predrasuda ukoliko vam se nešto sviđa i eto, to je to. Mislim da su to sve stvari, odnosno nadam se da su ovo sve stvari, što vam još reći za kraj. Nadam se da vam se svidio ovaj video, uključite se u darivanje u kojem možete osvojiti ove narukvice. I to je to. Sad ostanite još na ovom videu da vidite kakve stvari izgledaju na meni i nadam se da se vidimo i sljedeći tjedan u još kojem videu, pa pozdrav!